Dá uma na boca, dá uma na boca. Ana boca zawa. Izali ana boca. Stop peki segeti. Puja. Arakata. Ouais. Buona, siamo qua. wowe kumuza abantu barategeka abandi nyuma kuri baraza muri marishe yawe yaregenyo Justice kwa Wanyamulenge. Justice haki kwa Wanyamulenge. We need justice for Wanyamulenge. It's a justice for Wanyamulenge. Mwaramutse abandi mwiriwe bitewe n'aho muherereye. Tariki 20 z'ukwezi kwa kane 2026. Mwamaze iminsi mutabona ibiganiro byacu bitewe n'ibihe turimo mu Rwanda, n'ibihe by'iminsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Uko bikwiriye twese nk'Abanyarwanda turi mu bihe nk'ivyo ngivyo, niyo mpamvu tutabonaga uburyo bwo kubagezaho amakuru nk'uko bukeye n'uko bwije. Ariko twongeye turagarutse kubw'uyu munsi tubazaniye amakuru menshi cyane atandukanye ari kubera ku mpande zose z'isi. Rero twari turi mu bihe navyo bitoroshe, bibi by'Abanyamulenge barimo bari kwicwa uko bukeye n'uko bwije na leta y'u Burundi na leta ya Congo. Rero mu by'ukuri ubu turi muri Kenya, aho hazindukiye imyigaragambyo ku musambiri za Kenya. Imyigaragambyo ifite icyo ivuze, imyigaragambyo bamwe bumva ko itabaho bitewe n'ibyo batekereza mu mitwe yabo, ariko mu by'ukuri kubemera ko Abanyamulenge bapfa uko bukeye n'uko bwije na leta y'u Burundi na leta ya Gisegeti, ubu haza agaciro ko kwigaragaza, haza agaciro ko kuja mu muhanda kwamagana leta mbi. Rero habayeho urubyiruko, abasaza, abakecuru, abagabo
bose baja mu muhanda, imihanda ya Nairobi cyangwa se aho ahateguriwe imyigaragambyo iri kubera hariya. Mu by'ukuri ni ibintu byo kwishimirwa, ni ibintu binababaje kuba turi kwicwa nk'abanyamurenge, ariko uyu ni umunsi icyo bita mahoro, umunsi yateguye cyangwa se abakuriye amahoro muri Nairobi bateguye nk'abanyamuryango ba mahoro muri ico gikorwa ciza cyo kwamagana leta mbi. Mu by'ukuri umuntu utemera ko umunyamurenge ari kwicwa muri Congo, uwo si umunyamurenge, afite igice aherereyemo. Kandi dukomeza kurwanya utugara nta ciza cabo, nta ciza cabo kabisa. Je birakwiriye ko kubwanje ku giti canje kumurwanya n'itegeko. Nawe munyamurenge wumva ko umunyamurenge ari gupfa, nawe ukwiriye kumurwanya uko bukeye n'uko bwije, kuko nta ciza cabo. Turapfa bagahakana ko tudapfa. Twakora iki kijanye n'ubwirinzi bwacu bwo kwirwanaho, bakavuga ati ntidupfa, nitwe dushotorana, ariko mu by'ukuri nta ciza c'akagara. Mwabonye ko bacitsemo ibice, bamwe ngo bari kurefutinga, dufite amakuru ko barimo kurefutinga amagurupe yabo, bamaze kubona ko nta ciza c'utugara. Bamwe ngo bari mu madeni, ngo abandi ntangazwa no kumva ngo Kagara kari mu madeni. Mwe mukomeze mwongere amadeni, mukomeze muhombe, ibintu byanyu bishe, kuko nta umushinga wo kugambanira ubwoko n'Imana ntiyowemera. Ariko kubera ko muri guhomba biri kudushimisha. Dufite ayo makuru, kandi amakuru atari ivumbi ko mwahombye, ndetse na kontabure wanyu w'utugara yabariye ifaranga arigendera, ababwira ko ifaranga atari izanyu, ari leta ya Kinshasa yazitanze kugira ngo muzirye. Rero mwebwe muri groupe y'utugara kabisa, mukomeze mube muri ivyo bihe bibi byanyu n'ubundi byo mwahisemo, kandi turabibyifuriza. Rero uyu munsi tariki 20 mu mujyi wa Nairobi habayeho kurwanya leta ya Gisegeti na leta ya Ndayishimiye Evariste, uwo bita Neva, umunyamafuti cane, arimo gushira indege yabo ku kiranguzo, ku vyuma bishaje. Babuze nabo uko babaho, babura uko bayikoresha, none bagiye kwigurisha. Nta makuru. Mu by'ukuri turashimira leta y'u Rwanda ikomeza kutuvuganira nk'uko mugenda mubibona. Leta y'u Rwanda ntiyemera ko abantu bapfa, kandi nta kundi gupfa guhari ari ukuduhohotera gusa. Leta ya Kongo ikomeza kuduhohotera. Tunashimira leta y'u Rwanda rwose ikomeza kutuba hafi, ndetse no kumva ko tutagomba kurengana. Rero uyu munsi habayeho imyigaragambyo muri Kenya yo kwamagana izo nkozi z'ibibi zikomeza kuduhohotera uko bukeye n'uko bwije. Mu by'ukuri tunashimira abasore n'abagabo n'abakecuru n'abakobwa muri rusange muri Kenya bahagurutse ku bw'uyu munsi bakaja kurwanya izo leta ko ari zibiri, leta y'u Burundi na leta ya Kongo. Ndababwiza yuko umugambi wabo utazigera ubahira n'umunsi n'umwe, umugambi wabo uzigera ugica udutwara. Nubwo turi mu bihe bibi, mu bihe by'amarira, ariko nta mvura idahita. Mpumuriza umunyarwanda wese cyangwa se umunyamurenge wese komeza guhagarara mu kurwanya umwanzi, kuko umwanzi nta ciza ciwe, nta vyiza vy'umwanzi, gora gusa ashinyagura. Mu by'ukuri tunejejwe n'uyu munsi, tunashimira leta ya Kenya. Sikobora kwishimira kubera ko itanga umwanya, iha uburenganzira abari gukorerwa ihohoterwa cyangwa se abari kwicwa uko bukeye n'uko bwije, bakemera kuja mu mihanda yabo
y'igihugu ca leta ya Kenya, bagakora umuteguro cyangwa se igikorwa baba bateguye kikagerwaho. Mu by'ukuri nabyo twabishimira, tunashimira rwose iyo leta ikomeje kudufasha, kuduha umwanya ndetse nayo ikadufasha muri urwo rugendo, kubera ko itanga abapolisi bayo, igatanga abasirikare bayo kugira ngo bacungire umutekano abari kwigaragambya. Nabo turabashimira cyane. Leta zose zirimo gutegura iki gikorwa, ubushize bari mu Bwongereza, Amerika nayo ndakeka ko biri hafi cyane, n'ibindi bihugu byose biri gutegura uru rugendo, turabibashimira cyane. Izindi gahunda zose turaza kuzimenya uko umuhango wagenze, nabo turaza kubabwira uko byagenze. Mugire umunsi mwiza.